uri ambasaderi w'umutaliyani hari ibihugu bidashaka ko ubutaliyani bugira icyo buvuga hariya muri Kongo ibihugu peut-être sinakizana kimwe ntacyo nzi ariko birahari ntabwo ari umukongore ntabwo yajya kwica umwambasaderi w'ubutaliyani namushaka biki none se ubundi uwo murangora afite responsabilité kuri M23 cyane u Rwanda afite responsabilité kuri M23 twagira imana ibibazo bikaba byinshi muri Afrika by'ubukene iyo petroli kabura gazi kabura ingano zikabura abanyafrika ego n'amafaranga kabura abanyafrika batekereza neza ibyo wize ntugire ngo nibyo bikugumamo ntabwo wigeze banyisha gukunda Afrika nta munsi n'umwe ntugeze bambwira ikiza cya Afrika aho nize hose nta kiza cya Afrika nigeze niga reka twongere kubifuriza ibihe byiza abadukurikiye twizere ko aho muherereye muri amahoro twongeye kubona umwanya wo kuganira na Dr. Rusa. Dr. muraho neza? Wakoze cyane kongera kuduha umwanya. Murakoze namwe. Reka tuganire ku bijyanye na Afrika ariko by'umwihariko duhere hano hirya mu baturanyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hashize iminsi havugwa ibibazo cyangwa se imirwano hagati y'ingabo z'iki gihugu ndetse n'umutwe wa M23. Kugeza ubu amakuru hari aragaragaza iki noneho? Iyo uvuga rero Afrika kuba ngo duhere hano hirya mu baturanyi Afrika yose ni kimwe biriya biri muri Kongo ntibiri muri Kongo gusa ubu ngubu mu makontina yose Afrika ni ifite izo ntambara si za Afrika n'abari abita abajihadiste aba Boko Haram aba El Shabab bose murabizi ko gusidi barema ikibikubwira bazishyira ahantu selo kuri strategie zabo bafite icyo bahashaka ibyo nimbivuga muragira ngo ni kwa kuri mubwira ngo niko ngo ndavugira ndavuga nabe gusida mwese muzi Sahel Sahel ni munsi abafaransa ntibaravayo nabo babirukana muri Mali ejo wundi hari inama nakurikiye yabo bavuga ati tugomba gushyira imbaraga tuto turiya Mali nko muri Niger ati ko tugomba ati ntabwo dushaka abajihadiste bazatera Niger abajihadiste bamaze imyaka babarwanije imyaka irenga 10 ntibahava urumva rero no muri Kongo saba Kongole abakongole so bangana gusumba abandi banyafrika ariko muri Kongo reba imyaka hamaze MONUSCO irahari hashize 22 ans ou plus je ne sais pas 23 ans iyo MONUSCO ifite equipement zihagije barahembwa bihagije abo barwana muri Kongo si n'abantu bazi kurwana wabageranya na El Shabab cyane n'abajihadiste barwanye muri n'abariya barwanye muri Libya bazi kurwana nk'abatuareg nta bantu batazi kurwana batananira bari abasirikare ba MONUSCO ariko babazana babwira ngo ntimuzarwana vous allez maintenir la paix mugiye kumetena amahoro adahari ariko bashatse kurwana nko muri 2013 igihe cyo gene no muri Kongo muri iyo mitwe yari hari M23 ifite imbaraga kubasumbya bayirwanije by'umweru wingahe iriya MONUSCO bayakupulaho icyo bita brigade intervention rapide brigade spéciale bakoresheje chapitre 4 muri Charité des Nations Unies bakaza bakuraho pour te dire que babishatse nta mutwe waguma muri Kongo Rwanda babishatse ariko intérêt bafite nuko hahora les troubles d'une façon fatale icyo bakeneye c'est péché dans le trouble ntibashaka amahoro muri Kongo ariko byose bikitirwa bene wacu bikitirwa abakongore cyangwa les pays voisins c'est ça rero ntuvuge ngo bene wacu hano ku ruhande ni twebwe
ni twebwe ni oxida iri iratuma tumarana hagati yacu. Amaraso Amerika saa yabo umuzungu yapfiremo kibi kibazo, nuriya muzungu upfiramo kenshi uzanga atari we, uzasanga Petero hapfuye mu Pakistani cyangwa hapfuye mu Hinde, ntabwo uzumva hapfuye undi. Abanyamerika ntibapfa bari muri MONUSCO n'abakivuga ntibajyayo. No, reba ndaguhugura muri Centre Afrique iriya misima yowe n'Umufaransa. Nuko nyine nta danger nta risque zihari muri Centre Afrique nko muri Congo naho barwana bakomeye, ariko naho bagenda suri saba Fransa bagenda aho bagenda na ahantu na mbere atarisque zihari. Ntabwo uzi Umufaransa waguye muri ari Umufaransa waguye banise nawe, ntabwo uzi Umunyamerika waguye muri Congo. Ariko twumvise ambasaderi w'Ubutaliyani waguye muri Congo. No, uri ambasaderi we ni ibintu bisanzwe yishwe na bene wabo. Ni ya rivalite hagati yabo. None se nawe reba rurasigiti bari diplomasi. Umudiplomate yajyaga areba gukora iki? Avuye Kinshasa. Akagenda ahantu hangana kuri kilometero amagana n'amagana, ibihumbi n'ibihumbi. Yajyaga hehe ko icyo ashinzwe ni relation extérieure, ni diplomasi. None se yaje kunegosiya nandi bwo wagira ngo ni ministre wa interieur, wagira ngo n'ushinzwe local government. Yabari Kabira agiye Goma birumvikana, ariko ambasaderi nabongera ngo nta bintu haje no kubijustify. Wumvise itari ari kivuga se iya gukisha asabye ari kubibazo na ambasade bari kwifunga. Dr. yishwe na bene wabo gute sukubyo no ikibazo ko bo babifitemo nyungu cyo kwica mwene wabo. Bene no hariho rivalite muri Congo. Ntabwo Congo ni ibihugu birwanira, ibyo ni ibintu bisanzwe na mbere na kera hose. Mwamvise ko baharwaniye higeze gutera Roberio basaba ko intervena, Abafaransa bariruka bagerayo mbere, bagenda batabwiye Ababiligi baza kubimenya babibwiwe n'abantu bakina umupira. Ababiligi bageze muri Algeria kunywa kwa provisionner indege zabo, France yo ibwira Algeria ngo ntibabahe karubira, ati mugire vuba Ababiligi basanga hari icyo twakoze, kugira ngo Abafaransa babe intervena mbere y'Ababiligi. Donc bararwanira kugira ijwi muri Congo. Uri ambasaderi w'Umutaliyani, hari ibihugu bidashaka ko Ubutaliyani bugira icyo buvuga hariya muri Congo. Ibihugu peut-être sinakizana kimwe ntacyo nzi, ariko birahari. Ntabwo ari umukongore ntabwo yajya kwica umwambasaderi w'Ubutaliyani amushaka biki. Ariko Congo donc hari force nyinshi zirwanira Congo. Noneho hakaba icyo bita rivalite, ugasanga umuntu arwanira bagasubiranamo. Ibyo ni ibintu bisanzwe. N'igihe cya colonisation buribuka ko barwaniraga mu gihugu. Ubufaransa bwarwaniye n'Ubutaliyani muri Tunisie, babakurayo babakira Libye. Ubufaransa bwarwaniye n'Ubwongereza muri Fakoda muri Sudani. Ubufaransa bwarwaniye n'Ubwongereza muri Egypt. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Aho barwanira rero hari abandi bahagwa. Ibyo ni ibintu bisanzwe, n'ama rivalite ari classique. Ubundi iyo umudiplomate apfuye nka kuriya muri diplomasi bigenda bite? Ni ibintu biri très rare, uzabyumva gake cyane. Subira inyuma muri histoire umbwira ahandi babyumvise. N'intambara ibaye abantu bambira protéger ni bari. Niba abaye trouble mu mujyi abantu bambira protéger ni abadiplomate, kuko abadiplomate ntabwo ntibagira imbunda, ntabwo baza kurwana. Ikintu rero protéger cyambere umuntu utari yahumeye. Nusubira inyuma muri histoire uzasanga kankiriya ntawe uzayibona. Yaragiye mu bintu bitari akazi ke. Ubundi abadiplomate hari n'ahantu batagera kizira, babwira ati aha kirazira kwajya, ati ntabwo security yaho tuyizeye. Naho acumbika residence zabo zigomba kuba ahantu ari controle. Ntabwo waba uri mu diplomate ngo uze ngo uvuge ngo ngiye kubikabuga cyangwa Kimironko. Ubwo mpfi kuvuga gutyo sinzi Kimironko n'uwatanga security hari.
ariko ugomba kuba ahantu bazi. Bisunyibutsa iyi nkuru imaze iminsi mbonye ku kinyamakuru cyitwa Igihe cyandika ahantu hatari abantu bagenda bikandagira mu Rwanda, harimo za Kimisagara, za Gatsata, za Biryogo, ahantu nk'aho ngaho. Ubwo nuko umuntu ambasaderi wahatuye. Oya, ntibishoboka. Ntibishoboka. Ambasaderi agomba kuba ahantu hizewe kandi bamucungira security. Kuko umudiplomate ntabwo agomba gupfa. Umudiplomate nta mbunda azana, si uwo kurwana. Ntabwo ari wirinda, ararinda. Hanyuma kugeza ubu rero Dr. muri Congo bimeze bite? No, simbi. Duheruka haba inama y'abakuru b'ibihugu bahurira i Nairobi bahujwe na Kenyatta. Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame bahurira i Rwanda muri Angola bahujwe na Joao Lorenzo. Bafata imyanzuro kuri buri mpande zombi muri izo nama, ariko ntacyo turabona gikorwa, ahubwo imirwanire cyakomeje. Mu gitondo hari umuntu azambwira ngo M23 hafi mu marembo ya Goma. Biri ibintu bya Kongo biri compliqué, biragoye kumenya kubera biri compliqué, biragoye gusobanura. Niba ari ibihugu bivuze simbona nabo bandi kibakenereweho bo bonyine bakwimbikanira, ariko noneho niba M23 ni muvoma n'abakongore kiri kuri mu president asabye ati mufashe abakongore banje bananiye, none se ubundi wo murangora afite responsibility kuri M23 cyane u Rwanda afite responsibility kuri M23? Ntayo. President w'u Rwanda ushobora kumwumva afite ubwoba ko intambara yagera mu gihugu cye, afite ubwoba ko kuko n'amavuwaze ashobora kuba afite ubwoba yuko intambara yagera kuri territoire y'u Rwanda, kuko bagiye banaharasa. Bagiye banaharasa. Ibyo byo on peut justifier ça, ariko se iyi ntambara iri kuri Angola bo bakwimvikanira ko ari babiri kandi bigakunda kugendaho n'ubwoba ko kuri territoire abantu bapfa, kuko mwarumvise ibyabaye no mu majyaruguru. Ibyo birashoboka kandi abaturage bamutakira. Yes, kandi babizeye security yabo ko niwe responsable, babizeye RDF. Ibyo birashoboka, ariko ubundi bari abandi bo muri Kenya bari mu Murangora nukuza ni forme. Ubu tuvuge ko igihe icyo ari cyo cyose Perezida Tshisekedi azemera akagirana ibiganiro n'abariya bantu yisite umutwe w'iterabwoba. Birashoboka kuko kubita umutwe w'iterabwoba ntibahita umutwe w'iterabwoba ari wowe, kuko uwo mu Rwanda umwita uko ushaka. Biragoye kugira ngo wite umuturage wawe umutwe w'iterabwoba. Urabivuga gutya ko ntibifata. Kuko ni umukongore, ntabwo ari umujihadiste, ntabwo ari Boko Haram. Nabo Boko Haram ari nabo ntibitwa umutwe w'iterabwoba kandi kuko n'aba Nigeria. Umuntu w'umunyagihugu biragoye kugira ngo ube mu mutwe w'iterabwoba babyemere. Numva nta kundi bagomba kumvikana. Iyo tumvikanye na bene igihugu mu Rwanda umva se amahero yaboneka gute? Amplisi bari mu gihugu, iyo bari n'inyuma basi ushobora kuba uri en position de force ukavuga uti nimutamena gutya sinzi bakundira ko mwinjira, ariko nabo bari mu gihugu. Kugira ngo rero amahoro aboneke mu gihugu ugomba gukora uko ushoboye kose mukumvikana, nta kundi. Ariko nta leta igiganira n'umutwe w'iterabwoba. Ariko umutwe w'iterabwoba nakubwiye yuko ibyo bidafata, siwe udezinya, siwe ukarifia. Iyo ability ntayifite. Iyo ability yo ukarifia umutwe abanyagihugu n'iterabwoba byamugora kujistifia. Amakriteri y'iterabwoba byamugora kujistifia ko ntabyabona, ntabyashobora. Bore abantu bari benshi bari abasirikari be n'ubundi. Abenshi babaye mu gisirikari cye. None kubivuga byo bivuze iki? Oya ni kwa kundi nakubwiye wo mu Rwanda umwita amazina ushaka. Ariko ntabwo afata. Ngira ngo kubera iryo jambo ibyo Amerika yise Putin si byinshi, ariko ubu ntibakina bivuga.
umuntu murwana uramushakira ibintu bibi byose ibyo Putin yita abanyamerika bitwa abagizi ba nabi na Putin akitwa umugizi wa nabi, ibyo ni ibintu bisanzwe abantu barwana. Ubwo twizere ko impamvu yaba yaratumye biriya biganiro byabereye hose ntacyo turabona byagezeho kugeza ubu, ari uko n'ubundi bitarebaga ziriya mpande zabijyagamo. Sinzi igituma batapibiriye ibyavuyemo, ntabwo byumva. Ibiganiro bigira amaprotokole, ubundi ibiganiro nyabiganiro n'ubireba bahari, sinzi niba M23 arimo. Oya, ayo twabonye Nairobi ihagarariwe, nta niyo twabonye muri Angola ihagarariwe, keretse niba byabaga ihagarariwe mu buryo bw'inyuma y'amarido, ariko mu buryo buri open ntayo twabona. Ibyo rero biragoye kuko niba batari bahari ngo berekane exigence zabo, iyo si negotiation. Kuko negotiation turahura hakaba ibyo ndeka nawe ukahakaba ibyo ureka. Tugira gutya ndabireka nawe nikanyire gutya ubireka, ariko icyo gihe mwagiye mwe mukiherera mukavuga ibyo mushaka, biragoye kugira ngo cyatumye batinya gusohora ibyavuyemo, biragoye kugira ngo iyo mishyikirano igere aho igera. Icyo gihe rero nicyo tumubona intambara zitahagaze. Gusa mbona sinzi uko mbona l'avenir de M23 ishobora gutsindwa kuko yatsindwe muri 2013, ibyo birashoboka. Nta mbaraga ifite nyinshi zihagije ku buryo yatsinda MONUSCO, yatsinda brigade spéciale nakubwiye. Bare nibo bagirekeye nyine, kuko icyo gihe brigade spéciale yitsinze mu byumweru bibiri. Ahubwo subona iyo brigade spéciale izongera ikoherezwa irahari n'ubu, none se kwitaye kwitsinda. Bariya nakubwiye ko intambara atari abakongore, abazungu bafite icyo bashaka buriya. Brigade spéciale se yari y'abakongore icyo gihe? Ntabwo ari abakongore, haje abatanzani, aba sud africain, abandi bahera n'abangole. Yego, ibyo bihugu ngira ngo byari byiganjemo cyane. Yego, kandi birahagije ku byose birakomeye. None se nibiyo brigade spéciale kirakomeye, igisirikare cya South Africa kirakomeye, n'icyangora kirakomeye, birakomeye byose birakomeye. Ubu ntabwo ariko bariyo none ko batarimo bayirwanya. Ntabwo bashobora kwirwanya nubwo si bo bizanye, ni sécurité, ni conseil de sécurité. Bariya rero niho bagira kanandire yabo aho bazashakira. Ubu ntitwamenye ikitegereje, nta wamenye ikitegereje. Bariya abantu nibo bagira kanandire yabo, ariko bashatse gukora M23 n'umunota umwe ifite ikizi, ishobora kumanura Skoy se, ishobora kumanura Skoy, ntibishoboka. Izo Skoy ntizavana kuri, n'Uganda zirahari. Ariko tubona nayo ifata ibikoresho byabo bimwe na bimwe M23 kanigamba ikanabigaragaza. Ibikoresho bihe bya MONUSCO nta Skoy ifite. Hoya ndavuga ibindi bikoresho bisanzwe by'intambara. MONUSCO nta byinshi ifite kuko yitwa ko itagomba kurwana ubundi, ariko iyo brigade spéciale yije yadeze kwazanya n'amadrone irahari n'ubu bishatse kwirwana bazana n'amadrone, ifite amadrone. None se buriya M23 izakomeza gukontorora harabunaga na kuri mupaka wa Uganda na Congo, izakomeza ikontorora ibice bya Rucuru na Zabunaga na za Goma. Iyo M23 bazayitsinda bariya bazayitsinda, bazayikuraho. Ibyo ufite ngo mudafite Bunagana ntabwo mu ufite. Bunagana ni stratégique. Bunagana ni ville stratégique, ntabwo avuga ngo ufite ngo mudafite Bunagana, ntibayimaramo n'iminsi ibiri. None se akagahenge nakiki nako kugira ngo bakomeze biba amabuye ya Kongo, akagahenge uko M23 igikomeza gutera ikarwana na FARDC na MONUSCO bakongera bakaba babiretse. Objectif ya Occident nuko iriya Est du Congo itagira amahoro n'umunsi n'umwe. Ntabwo ari abantu barwana bashaka ubutegetsi bwa Kinshasa, ntabwo bashaka, ariko hari yahuri intambara buri munsi bashatse. Nabahaye urugero rwa Sahel, bari abajadisi n'abafaransa bafusanze harimo n'abafaransa babantrene,
batangiye basenya ziriya base militaire z'abafaransa muri Mali, hari byinshi babonye batari bazi. Hari aho urabona bagihari, abafaransa bagihari muri Mali hari 18 by'abafaransa, hari aho babuzaga kugera barwana n'abajihadiste, hari aho abamari batarengaga kandi ari mu bajihadiste, abafaransa bakagiye bonyine kandi ntagire upfa, nabwo bajya kuba briefing babirika ama strategie ukuntu barwana. Izi ntambara zo muri Afrika mujye muzitondera mugabyana mwe, ntabwo ari za bene wanyu b'Abanyafrika, barabaryanisha gusa. Icyo ni cy'Afrika turiko turazera, ugasanga turamarana turabavandimwe. Ntabwo bashobora gufata CDAO ngo bayibwire ngo ifate ibihano bya Mali, ntabwo babwira France ngo ifate ibihano bya Belgique, ifata amasanction ya Belgique, ibyo ntibishoboka. Nta nubwo babwira Union Européenne ngo ifate ibihano by'igihugu kitari muri Union Européenne. Ariko Afrika ni twebwe bongera guhindura. Afrika nicyo twari dukwiye kureba tugahindura imitekerereze. Unyibukije ahubwo ibintu by'inama za France Afrique, za Europe Afrique, niba nayite Europe Afrique cyangwa Turkiya Afrique, China Afrique, ziriya nama ujye uzikurikira rimwe na rimwe ngo urebe n'ibyavuyemo nuko bimeze? Ntazo nakurikira n'ibivamo, ibyo bashaka ndabizi, ntabwo ukeneye analyse nyinshi ngo umenye impamvu. Afrika c'est l'enjeu, c'est le continent du futur. Barabona ko niyo ibatunze, niyo igomba kubatunga, barayirwanira. Nubona uzarebe nk'iyo bafitanye ibibazo hagati yabo, nubona Amerika imeranye nabi na Chine, imeranye nabi n'Uburusiya, nta kindi bariko barapfa na Afrika. Sinzi igituma mutabyumva. Tukora uko dushoboye, Chine ntigire influence muri Afrika. Habaye inama muri Kongere y'Amerika, tugomba kujyana abasirikare mu bihugu ibi n'ibi dukontereka influence ya Russia. Ntabwo dushaka ko Uburusiya buguma bugira influence muri Afrika. Izo rero nama wumva niba bagize sommet France Afrique, abandi Chine Afrique, ntugire ngo ni ikindi, bariko baraturwanira, bariko bararwanira Afrika. Ni abanyafrika rero bagomba kwikura aho ngaho, ntabwo ari undi muntu uzabakura. None se abanyafrika bagomba kwikura aho ngaho ko ari nabo baba ba mbere mu gutonda umurongo bajya mu ndege zijya kubahuza zityo? Oya, bariya ntubarengaye, ntibaramenya ibyo ari byo nyine, ntabwo bizahura gutya. Bazageraho babone yuko situation ya Afrika igeze ahantu idashobora gusiriviva, batekereze neza Afrika yishyire hamwe. Twagira Imana ibibazo bikaba byinshi muri Afrika by'ubukene, iyo petroli ikabura, gazi ikabura, ingano zikabura, abanyafrika ego n'amafaranga akabura, abanyafrika batekereza neza. Nk'ubu njya ku kazi nabuze mazutu, agenda n'amaguru cyane n'igare. Iki shimishije nuko abanyafrika ntibazapfa n'inzara, bazarya ibijumba n'ibishyimbo. Ariko naho twebwe dusufure, tubibone ko dusufure, abantu bazaca ubwenge babone ko tubabaye, tutagomba kubabara. Ibyo byose nkubwira muri Afrika birahari, ari izo ngano zirahari, ariyo petroli irahari. Ntiwabura mazutu muri Afrika ni nyinshi cyane, ntiwabura essence muri Afrika ni nyinshi cyane. Ntacyo Afrika ibuze, tubuze gushyira hamwe gusa. None Dr. ibiganiro nk'ibi ngibi bya panafricanisme ko atari we wenyine ubitanga, uretse wenda ko twe dukunda kwibanda cyane ku Kinyarwanda, dusa n'ababwira monde Rwanda phone, ko hari n'abandi bitanga mu zindi ndimi, abo ba Rumumba n'abo ba Africa Media, bose bagenda batanga ibiganiro nk'ibi. No kuvuga ko aba bayobozi n'aba bantu bitabira izo nama ibyo biganiro batabibona, cyangwa uko badashaka kubibona, cyangwa nuko babona ko baramutse bahumutse bamera nk'abagiye bahumuka imbere yabo? Ntabwo ikintu ntabwo kiba ku kanya, bazabimenya hazageraho. Nabo nagwaye urugero, uzarebe Sri Lanka,
abantu bazasimbura bareba president uzari ukuntu bazitwara abantu bazasimbura umuperezida wa Sri Lanka abantu bazasimbura bareba abayobozi uzari ukuntu bazitwara igihugu kizahinduka ubibone unabahaye urugero warebeye muri Tunisia byarahindutse neza cyane ben yaramaze kugenda sinzi ko ibuka guverinoma yakurikiyeho minisitiri wa sante w'ubuzima muri Tunisia yapfushije abana 11 mu bitaro yabuze oxygen yabuze umwuka nanyise oxygen yabuze umwuka wo guha abana ahita arademisiona ati ntabwo naguma nkorera muri aya makondisiyo leta ishyiramo imbaraga zose bati kugira ngo minisitiri ademisione kubera imikorere mibi yacu barahindura ko icyo atagiye mu muhanda ntabwo yasubirayo nta nubwo yabwiye abagati muhagarike mugire greve rero hari ibintu biza ari bibi gutya ugasanga hari isomo bitanze ibi ndiko ndavuga sije mbivuga giye nkuko bivuze hari ababyumva cyane cyane societe civile ibintu nk'ibyo barabyumva gusa iyo tubivuga ibiganiro bya panafricanisme bare impresse bagira izindi imbaraga nizumva bahamagarizo nama buri kanya n'amakuribusiyo batange n'amafaranga ariko ntabwo bizahora gutya ba yahende abo babitabiriye abafite sinzi muri colonisation hari colonisation zibiri sibyo donc bahaye Africa independence ariko ntibayiha decolonisation urumva bakajwa silemo mukumva ko muri independence mutari décoloniser c'est ça independence bari les années 60 ata décolonisation babaye ariko bakreya confusion bakabona ko abanyafrika byose barayibona bagomba kugira abantu babafasha kubahuma amaso hakaba colonisation iriya international nakwita international excusez kuyita gutyo hakaba na colonisation sociale nukuvuga aka groupe kari mu buyobozi bakagaha tous les moyens akabaga muri mode de vie niza bazungu bakaba nk'abakolonisateur ndibuka ndi muri Congo bajyaga bavuga bati twakolonijwe na Bruxelles dukolonizwa na Kinshasa bati colonisation ya Kinshasa iri dure gusumba ya Bruxelles donc colonisation sociale ni ya Kinshasa bavugaga nuko rero bagiye bayikora muri Afrika kenshi no muri Gabon nko babivuga colonisation sociale rero ibyo ngibyo abanyafrika bazageraho babibone kandi ni bamara kubimenya kubyikoraho n'ibintu byoroshye cyane kubera ubu imbaraga ziri henshi kandi zo zidafite imyitwarire isa none Dr urabona igitanga icyizere ari iki igitanga icyizere nuko situation ya Afrika atuza zimit ishobora kuba mbi haba muri economy haba muri finance haba donc politique sociale bitume abanyafrika batekereza neza we n'impamvu niba mara kumenya impamvu iyo indwara yabonetse irakira ubona generation ziri kuzamuka hari icyo zitanga iyo urebye nko mu mitegekere y'ibihugu bya Afrika bimwe bigenda bivuga bati dukeneye jeune generation ubona hari icyo bahindura mu miyoborere ntabwo bavuga ngo iyi ni jeune generation kuko nuba nkuzanye muri systeme we ntabwo uri capable yo kwihindura kuko nta n'ibyuzi nta experience ufite ngukuye ahantu ngushyize muri systeme yuzuye nawe uri umujene nyine urabona iyo uje kunda plaza sheshi ufite envie yo kuba nkuko mbayeho cyane no kundenga ntabwo ibyo byo byahindura ikintu ibijyanye noneho n'ibyo bigisha mu mashuri mu mashuri juste amashuri menshi yo muri Afrika ntabwo ari ku rwego rwo kwigisha Afrika ari ku rwego rwo kwigisha Occident ari ku kwigisha abo bantu bafinansa nayo mashuri c'est ça
ibyo ntabwo byarago gusa ibyo wize ntugire ngo nibyo bikugumamo. Twese twigishijwe nabo, ntabwo bigeze bangisha gukunda Afurika nta munsi n'umwe, sibyo? Ntibigeze bangisha gukunda Afurika, ntibigeze bambwira icyiza cya Afurika. Aho nize hose nta cyiza cya Afurika nigeze nigaga ubwiza bwa Gusida, nuko tutabaho ntayo, nuko kubibura yari byo byiza, nuko Afurika ari kontina wagombye kuvaho ukajya kuba handi. Kandi ibyo byose twenyine niba wabone ko babwira abazungu bageze muri Afurika ubwa mbere, uzanyibutse ngwereke ibitabo bya kera, ko muri Afurika ari kontina ibamwe abantu batameze nk'abandi bantu, bafite ijisho rimwe mu gahanga, kugira ngo abandi bose bataragera batinye kuhagera, kuko bari babonye ubukungu buhari bagashaka kubwiharira. Nuko byagenze. Natwe rero uribuka mu ishuri, none si cyiza cya Afurika, naho ko wize cyiza cya Afurika bakubwiye ni iki? N'ibitabo byasoma byabo cyo uzabona cyiza bakubwira ni iki? Na Afurika ni kontina y'ibyorezo, Afurika ni kontina y'inzara, Afurika ni kontina y'ubukene, Afurika ni kontina y'ibibi byose. Noneho hazaho ni kontina y'amakudeta, ni kontina y'amakonflit, ni kontina y'intambara civile, ni kontina, ibintu bibi byose biri kuri kontina ya Afurika. Buryo umwana urebye nabi yakura yanga Afurika. Icyo panafricanisme igomba kumara ni ukubwira abana, ni ukubwira la jeunesse ko image bafite kuri Afurika atariyo. Amasomo ya panafricanisme ubona akwiye gushyirwa mu mashuri se cyangwa? Akwiye gushyirwa mu mashuri ahubwo byihuta, ahubwo naho nka kuriya bigaga civisme bakiga panafricanisme. Civisme nta kamaro kwigisha mu gukunda igihugu. Rega igihugu kugikunda ni naturel, nuko ntabwo nakubwira ngo ukunde mama wawe. Gukunda igihugu ntabwo byigishwa. None se wakwanga igihugu gute? Wakwanga umubyeyi wakubyaye? Kuri we nta panafricanisme icyo uruta gukunda igihugu nuko umunyafrika atazi ko Afurika ari iyi, azi ko igihugu ari icye gusa. Ariko panafricanisme umunyafrika azamenya ko Afurika ari iyi, ayikunde yose. Ariko ubundi igihugu wavukiyemo ntawo wacyanga gute? Wahira mbabarira mburi ukuntu wakwanga igihugu. Mpa example ukuntu wakwanga igihugu. Ibyo nishoboka. Ninguko umugasa nabwiye ngo wange mama wawe, nakwigisha gukunda mama wawe. Nko kugaba ibitero se kubagituwe so kucyanga. Kugaba ibitero kubagituye. Kurasa. Ariko nabwiye ko kenshi atari wowe. Bari abantu n'ubwenge buke gusa, ni nkuko nakubwira ngo tera abana bawice. Uriya rero abafite ikibazo mu mutwe nicyo wamwegera. Uriya ntabwo yanga igihugu, yanga afite abo yanga, afite abo badashaka bamuha amafaranga. Kuba abantu n'amafaranga asa yabo, bafite abantu babaha amafaranga, bari ku kazi k'abandi, kubwira bwa bwenge buke nakubwiye. Baramubwira ko bamukunda ari we wikorera, bashaka kumugira icyo atari cyo, bakamwereka ko uriya muntu wundi yamuryamiye, yamucuze. Ibyo ni ibintu n'ubwenge buke panafricanisme bwo gukura mu Banyafrika. Yego, ibyo nta panafricanisme babikora. Nta panafricanisme watera igihugu. Uretse n'icyo muri Afurika cyose ntacyo yatera. Ubwo rero dusubiye handi yaba ari gukora ikosa uri kwita M23 ko ari umutwe w'iterabwoba. Oya, si umutwe w'iterabwoba. Ntabwo igihe nayita umutwe w'iterabwoba. Ni bene igihugu ukwiye kwicaza ukabwira neza mukumvikana. Nuba hari ubabeshya ukamwereka ko umuntu ariko yabateranya muri abavandimwe, kuko aba ariko bararwana ni hagati yabo n'abakongore ko bararwana. Ariko sinzi, nkunda kubabwira kuri tele 50 muri 2013 M23 bigeze gusubiranamo hagati yabo. Ibyo murabyibuka? Yego, igice cya Ntaganda n'icyaruniga. Umwanaliste kuri tele 50 yaravuze ko yagize sonete d'alarme. Aravuga ati M23 bariko barasubiranamo, bariko baramarana. Ati kandi naho baturwanya
n'abakongore ntidushaka ko bapfa ati leta nikuri ko ishoboye intervenir ko yabakiza urabyumva naho baturwanya n'abakongore ntabwo dushaka ko bapfa icyo ni igitekerezo ubundi umwafrika wese yagomye kugira umupanafricaniste wese yagomye kugira uyu muntu wo mu Rwanda mwene wanyu nimwicara mwe mwumvi nuba hari n'uwamubeshye umugira inama c'est ça Kuse hari uwamubeshye akaba n'undi uri kukubeshya nawe akubeshya ngo ukundane na mwene wanyu kubeshya ngo mwangane hoya uwo kaza akabwira Tshisekedi tibara n'umutwe iterabwoba ntuzarwane na bakabwira M23 ati uriya mugabo mukwiye kwicara mukaganira cyangwa mugagumana bonagana hoya ariko naguhaye urugero uwo nguwo nawe ntacyo babarushije ariko nkubwiye uwo mwanaliste kuri Tele 50 arabwira aragira inama leta ya Kongo kujya gufasha M23 ibo kumarana sibyo ubwo se n'uwamubeshye urwo nirwo rugero naguhaye rwo mwanaliste ntabwo ari uwabeshya ati tugize imana ko ariko baramarana nimugende murebe kote yabagira ruhande iyindi mubafashe mu imare ariko nabwo ati mugende mu wundi wo kumana ko bose n'abakongore naho baturwanya ni bene wacu. Dr. Reka dusoze ngagira ikindi kintu wongeraho dusoze niba wumvise ibyo nkubwiye icyo Afrika ikeneye nukwanga kubeshwa ntimuryane muri abavandimwe ukubwira gutyo ngo tera uriya ari umuvandimwe wawe wange ayo masasu nushaka uyamusubize noneho mwumvikane muri abavandimwe ntacyo muri